Moji preci, po očevoj liniji, stotinama godina živjeli su u zaleđu Crnogorskog primorja. Živjeli su u mestu koje se nalazi na putu od Budve ka Cetinju. U 19. veku doselili su se u Srbiju. Spojili su se sa srpskim porodicama i nastavili da žive u Timočkoj krajini, u kojoj sam rođen. Moji preci živjeli su kada i veliki stvaraoci klasične muzike. Beethoven, Bach, Albinoni, Brahms, Schumann, Ravel. Ali nisu bili u mogućnosti da čuju remek dela ovih kompozitora. Nekoliko stotina godina i nekoliko generacija kasnije u prilici sam da neka od najznačajnijih dela klasične muzike čujem, obradim u sopstvenom muzičkom viđenju i posvetim svojim precima.
Bila je ovo muzička priča o davnim vremenima, o velikim kompozitorima i o životu mojih predaka.